Zašto je Bog dozvolio da se na svetom mestu na Sionu izgrade dve džamije kada znamo da se tu nalazilo Božije prebivalište? To je odlično što je Bog dopustio da se tu izgrade džamije, da nisu te džamije, tu bi bio bi Las Vegas, bile bi kockarnice. Opet dolazimo na pitanje ljudi koji se danas najviše napadaju i pljuju posle Jevreja, to su muslimani. Naime, krstaši, odnosno ti koljači sa zapada koji su terorisali ovde nas na Balkanu, oni su sa svojom vojskom došli i zauzeli Jerusalim i Svetu zemlju. I to bi bio Las Vegas od Svete zemlje Izrael, da Bog nije podigao muslimane. Došao je Saladin, čuveni muslimanski vladar i vojskovođa, razvalio krstaše, zauzeo Jerusalim i napravio red u Jerusalimu. Postavljene su dve džamije. Lepota. Da su došli ovi padavičari za zapada, to bi bile javne kuće, droga, odvaljivanje. I tako je Bog sačuvao, Bog je preko muslimana sačuvao Svetu zemlju i sačuvao Jerusalim. Kao što je nas sačuvao od inkvizicije preko Turaka. Ali mi učimo falsifikovanu istoriju. Nažalost, tako da te džamije tu stoje, bolje da stoje džamije nego da stoje inkvizitorske crkve i da se rade gadne stvari koje se rade. Tako da kad se bude uskoro zidao treći hram, mislim da će glavni graditelji tog trećeg hrama da budu muslimani,